Maître ya mama mjamzito katika kipindi cha miezi 9 kuna changamoto, ila usikate tamaa. Tegemea Mungu, akipenda utabeba mtoto wako mgongoni. Mama, yo yo yo, mimi mwana, yo yo yo, yako dala, yo yo yo, mwana mama, yo yo yo, ekonanga, yo yo yo, papa merci, yo yo yo, longonya na mama, yo yo yo, longonya na Nzambe, yo yo yo. Ukiona mama mjamzito akijifungua salama mtoto wake, acheni watu wafurahie. Huyu mama alitoka kuchungulia kifo, alishika roho mkononi. Nabota mama, ongera kwa kupata mtoto wako, na Mungu akulinde na familia yako yote. Mwenye macho zaidi ya mbili asione mtoto wako, mumusomeshe vizuri, labda kesho anaweza kuwa daktari, atatutibu wote na ba Mungu bila ubaguzi. mwana mama, yo yo yo, na mimi mwana, yo yo yo, yako dala, yo yo yo, mwana mama, yo yo yo, ekonanga, yo yo yo, papa merci, yo yo yo, longonya na mama, yo yo yo, longonya na Nzambe, yo yo yo, liboza na kolo, yo yo yo, mwana mama, yo yo yo, papa lingi, yo yo yo, na lingi yo papa, yo yo yo, opesinga mwana, yo yo yo, olongolinga soni, yo yo yo, nabota, nabota, Odingi Odingi vipato vinazidiana. Kama mume wako anazo ni sawa, lakini kama ana, usilazimishe mambo isipokuwa ya msingi. Eti bila nguo mpya sitatoka hospitalini. Shida ni nguo au mtoto? Tayari una mtoto wako mkononi. Nini tena? Muda ikifika
kwenda nyumbani, mama anakuomba beba mtoto wako, nenda nyumbani kwa furaha. Nabota wakina mama, sikilizeni. Inawezekana wengine walishona hata zile manguo unaopenda, nguo mpya, lakini akubahatika kupata mtoto amebaki na nguo mkononi. Sasa wewe umebarikiwa, Mungu amekupa mtoto wako salama. Unafikiria kitu gani tena? Kwa na furaha mama, shukuru Mwenyezi Mungu. Muda ikifika, beba mtoto wako, nenda nyumbani kwa furaha. Asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu. Unastahili kupewa sifa peke yako, muumba mbingu na ardhi. Wewe mwenye kuumba vitu vinaoonekana kwa macho na visioonekana kwa macho. Mwana mama yo, 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 na mimi mwana yo, 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 yako tala yo, 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 mwana mama yo, 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 deko nanga yo, 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 papa merci yo, 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 longonya na mama yo, 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 longonya na Nzambe yo, 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 libonza na kolo yo, 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 mwana mama yo, 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 mobali nanga yo, 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 nalingi yo papa yo, 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 opesinga mwana yo, 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 olongolinga soni yo, 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 nabota Maître ya Okiango ya bien. Au rythme d'aujourd'hui,